ka chuas imle film production opinion ogoi ka film Tyngkai hayung wale Panaliar Jowai te ka tarik na do ka khat nhau tarik khat pra khat khinde au banai October 2020 ka poran na do lewe janmet waka sunstein waka nyaustein janmet te kadorwan na chispa san phau sha kalari ne te ka chispa wan chupo ka chuas imle film production darai ko wo sam tiket free ya chispa ngot ki pai ba hajuai ikinong chongdai yaki waya taxi wa yaki wa chong dukan wa yaki bru pai ba yo wan pat ki ya gani ka film ha Panaliar yung wale juai kani ka jinsam tiket free man ko hadin waka music video shit kerang na ka film Tyngkai deploy ka hadu so million so paulak ngot ki wapat ya kanika YouTube channel chuas imle film production hapo chibnai shiten te kani ka ticket free to tang yi ki wan haka khat nhau tarik October 2020 ke yi ki ujit ya kapor san shiten janmet lane nhau shiten janmet nete kini ki wum yo ya kanika free ticket wan habdu ki uthet habdu ki supisa hagni thawa dai ticket te ka film Tyngkai da yo jingkerchan ko haka biju cinema shillong ko dane ha palat le te yaw te kani ka chuas imle from production te da em jingkermen ko yiki pat ba ha juai le wawan kerchan ki ya kani ka film te hagin digi les ni ma kani to na duka khat nhau tarik khat khinde khat nhau tarik khat pra wa khat khinde tarik October hakapor lesten sunstein waka nhau stein janbet te yagani ka film Tyngkai da ak da o khira do tudong golden suchiang nete waka rishi shamin song join pil pde dap maya shadap sunday salahe wada direct do u ba sections imle wada ring durwan da o Elvis thabak te ngale da em bentalang hagani ka film te kermeno yachemi hete kasnge ne dewawan kerchan lang pi e te kani ka film da em hi ko em ko ka jingsnen ye e vpv khapta mi khna samla ne ki temmen wa he le te snaw bhau yawan kerchan ye kani ka film ha gani ka snge adu khat nhau tarik